Ketheka wiregero bwakwa nwithire turi na ka weekend gakega iri tariki 30 mweri jua 5 iri Jumamosi mwaka ni 2026 nibetoka bo mutharimi ngucukire ngatho cia mwanya ni bwega no ndubo gututhura ugitwethia nyombe nteto ira iri na igweta kathetune ka Amero itukunganitie mantu nkutho inya elikithia kumakire thirikari mantu yeye mutunduko na gukandana na mpanga mutunduko jua murimo jua Ebola uriria Kenya na tongeria mwanya baithirite bakiruta moni yao nonto bwa mukataba gatigati ka thirikari ya Kenya kwanza ya thirikari ya Kenya na thirikari ya Donald J. Trump ntere Paris Saint-Germain seno gitonya imwe Kai Havertz kitongoria ndeka ya ingana ndeka ya 32 indi jau ni badai twambiririe na mbuburano ya gisiasa kadetuneka Amiro naria gavana Mutumanto Ethingia itete na mbere kudetera thirikari ke ninge kudetera thirikari ya Rais William Samoei Ruto nikiria akutariria mawirane ningi mirandi ya witi na mbere iraku kulukia kiariria kiarake nkungana kira gitwikite wati kiria kariba ku ngavana arua kuthamia kiarakite ngui mputhu akiromba akariukiriria thirikari nikendecwa ntaira yobebania na mirimo na thina iria ciumana ciana kiarake ira kiarate mutuma ura kiambiria na mwaka yumwe inya mutuma gakithiriteo na ndi thina twireo mbua miaka almost 13 one twitite na nda participate buru ndaira seneta bange ria mbere tucokie muntu wetu reja ire twamucokia muntu wetu reja thatu ndabera kweri miro ikwangana na antu betu imwanga butethi so bwana mutuma ogo kwa gavana twina thiri meru itukumba kwaranĩria uni na mheshimiwa Lindekiri na ogo na bange bonthe 10 tukaandia mantu ja miru so ni mumekia tutena ndo no epio itine gavana lakini keke MP na tutire tubange twingwa kana tiko kwenda atutire ke MP tubange twingwa munya no ethe mutongorio mweya lakini akaremo ni tucalila mutongorio mwe are utu yasindo na tutire kaka MP tubange kangavana tutina thina kyo batu ke MP akitu kwenda na tutire twasala tukulinga labura tuchiba rutangwe kana tohuo na kenda gwa tena mantu amaingi areta kiuchwa koya amia aita thangatha akoya amulwamia akwenda omwire nyamuthara na karama wina tubarabara MC kwa milioni tuwite na nyeki kuria thina ibo baira bachoje ntumwagira antu aba batumite ibo baira bachoje ntumwagira antu aba batumite PS Mary Muthoni na itete na mbere kulikithiria Akenya yeye kuibangania kwa thirikari gukandana na mutunduko jwa murimo jwa Ebola orire akwithirite kuri na miario ya Akenya kwiye kwa antu kariba Amerika kwithira bakithimwa murimo tari jwa Ebola Muthoni muthenya jwa narua na ariongite kienine kia Jomo Kenyatta Airport nikenda gutegora thirikari ithirite kibangangite bakung'ana. I want to assure Kenyans that we do not have any confirmed case in Kenya. That they should only listen to information that is coming from the source, and that is the ministry that is unverified. And if you need to get any information, we have our number 719 that you can also send questions and also ask questions on what you need to do should you find yourself in a tight corner. We are working very closely with other ministries that work at the border points, and the coordination is good. We will also be going to other points of entry, including sea and land, to also check their preparedness in the next few days. Akirikiria PSO jona ugi kuga kinya ba kinya nthiguru ije na njira ya roje kana rugo Jeff Wagitumam tutegere mantu yeye ikongolone bia watho na ria mushi kumantereshe kiburine
iri gicigone mbunge kia North Imenti bacumiritie bari na kiriro na gukaya ni kiraba kuga ni igeria ria gucunwa mugunda jo jwa ngwatiro kuma mwaka jo 1958 mushijo bakiuga ni batwire kiri mugunda jo indi jo ingigia magamba bakarire ku bakurira ku musi akwa 1992 athikwa ku kuma 1992 igwaire kuija mwana okwa choka no akua athikwa mundene juju kuma au angi maibwatha na akuire uria mukuru gitwi athikwa mundene juju no tikiri mkiaretwa inya ntuku imwe tarachira maituranira no na akuire 2019 igamba ligabi na ria thira uti kiri mkiare keja kana turetwa baruga ya kuiba munda yo tiri wetu kuromba thirikari nterie no ntu ngarama cia munda yo inda akamatire ndikiritwe njara ndikurikirwa njara oni nyomba ciakwa ici na nyomba ciakwa na ndi ntom